Dragi moje, dragi svoji, ovo je moje prvo javljanje. Želim da uživate, izvinite, malo me trema uzela. Prvi put sam izgleda na televizoru, pa onda imam neki strah od tako tih stvari. Uglavnom, ovo će biti jedan moj sportski kanal, gdje ćemo svaki dan u periodu ove izolacije vježbati. Vježbe će, Boga mi, biti malo zahtjevno, nama da znate. Ali da se ukratko osvrnemo na samu ideju i dolazak, na samu ovu ideju kako sam shvatio da mogu i vama na neki način pomoći da izgledate fit i elegantno, ovako kao ja. Malo sam studio, opremio se, ovo ja nisam niđe, ovo je samo slika. Ja sam u stanu, izolacija nova. Ova slika je znači za vježbe u ležećem položaju, a kad budemo radili nešto u stojećem položaju, onda ćemo ovako stati. Ko ono da sam ja kao Neti. U konsultaciji sa svojim kolegama, stručnjacima iz ove oblasti, došao sam na ideju, kaže meni jedan kolega, hajde prijaviti, napravi kanal, pa ja kažem neću, kaže on, hoćeš, veli on meni, hoćeš, ja kažem njemu, neću, kaže on meni, veli on meni, hoćeš. Kažem njemu, neću. Kaže to meni, veli on, kažem ja njemu, rekao, znaš, kaže to meni, veli on meni, dede, kaže, znaš zašto? Rekao, zašto? I ti si bio na tome vježbanju, 2 puta si išao na to vježbanje i ti moraš napraviti taj kanal. Hajde, rekao, probit ću. Nije sad da vas nešto nagovaram, da se vi pretplatite na ovaj moj kanal ili nešto. Ne daj Bože, ali pretplatite se. Da se vratimo na ovo, znači, od danas počinjemo vježbe. Danas je to u zatvornom prostoru, sutra možda u prirodi. Uglavnom, naš je moto u zdravom tijelu zdrav duh i nema kruha bez motike. Težak je ovo posao, sama priprema ovoga svega i ovih vježbi i skupljanja i to. Malo ćete mi, nemojte mi puno zamjeriti ako se ja tu izražavam nešto, ne daj Bože, išlo se u školu, podavno, Boga mi. Uglavnom, tu ću vam trebati rječnik od doktora Klajića, nakon ko podeblji somon, i literature, da Bog dragi sačuva, koliko će vam toga trebati. Uglavnom, pretplatite se, pa eto, nije sad da ja nešto vas tu nagovaram i mislio sam da danas pređem odmah na lakše vježbe na konju sa hvataljkama, ali nema ovoga komšije što ima konja. Ja sam hvataljke nabavio, ali to ćemo znači u prirodi vidjeti jedan dan da obavimo. Današnje vježbe će biti veoma zahtjevne, teške. Radit ćemo stomak i ovo od šake, kako se zovu, zglobovi. Aha, pa da, jes, zglobovi. S obzirom da nemam puno rekvizita i da smo u stanu, nešto ćemo uzeti i improvizirati, ali prvo prije svakog vježbanja obavezno morate imati metar. Izmjerit ćemo struk. Evo ovdje piše 82,5. Odmah ćete dodati 5. Znači upišete sebi negdje 87,5, 5 cm se obično dodaje. Tako nakon 7 dana kad izmjerite, kad bude opet isto 82,5, znači bit ćete sretni. Za današnje vježbanje smo pripremili 2 jaja. Lopte isto nema. 2 jaja. Zašto su jaja dobra? Zato što ćete sa njima malo da vježbate i kasnije možete ubiti 2 jaja sebi na oko, malo kakve salatice, jer one su bogata, jaja su bogata, samo da ja to pregledam. Protein, ima svega Boga mu njima. Ima Boga me, kaže isto ovi što se sadim bave, veli to jaja isto, ali bjelance. Da. Znači, za početak, pošto radimo stomak, noge ćete, gledaj dobro, vidim vas, ne gledaj ni lijevo ni desno, posmatraj.
jedno jaje u jednu ruku, noge su ravno, 62 stepena između nogu i tijela i bacamo jedno jaje u zrak, hop, 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 koncentracija, drži nogice, drži nogice, drži nogice, drži nogice. Jesu vam ravne noge? Jesu vam ravne noge? Ovo ćete morati imati dobro, provjeri su ravne noge. Vaser vaga je uvijek potrebna u kući. Jesu ravne noge? Odlično. Drži noge ravno, hop. Ovo je ono o čemu sam vam mislio pričati. Može se desiti da pukne jaje i da prekinete sa vježbanjem kad ste taman dostigli vrhunac u ovi mišići. Znam ja kako se zovu. Ali morate imati nekoga u kući, da vam frižider, idemo brzo dobiti još jedno novo jaje. Bacamo. Tako je. Odlično. Hop, 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 hop. Ispuši. Ostavit ćete 2 jajeta na stranu i nakon toga obavezno voda. Pretplatite se, Boga mi se ne ispiti. Ali nije sad da ja vas nagovaram. I banana. Kaže ovaj jedan što se sa ovim isto bavi da je banana dobar brat. Kaže, ne mogu ti baš reći zašto je dobra, ali ja sam vidio da svi jedu. I još dobra, fina veka, a niš mi skup. Uglavnom, toliko za ovo moje prvo javljanje. Nije da vas ne zagovaram, ali pretplatite se, ne daj Bože. Jer ja sam u konsultaciji sa ovim vrhunskim stručnjacima iz ove oblasti koji uveliko postavljaju video, došao do zaključka da teško je ovo sve izorganizirati. Ali sad ja recimo trebam 7-8 sati provesti da se napravim sam profil, važnije nekakvih profila, i da ja sebe pratim. A ja vamo s druge strane ne mogu sam sa sobom, a kamoli da sebe pratim. I onda sam se sinoć ufatio da sebe pratim i opet između nas bojice, Bože sačuvaj. Uglavnom, pretplatite se. Nije sad da je vas, ne je Bože da bi ja vas nagovarao nešto, ali pretplatite se, jer idući video pod motom u zdravom tijelu, zdrav duh, čeka vas nova vježba za za dišne i srčane putove. Budite uz mene i pratite nas u zdravom tijelu, zdrav duh. A gdje se pretplatite?